tah bengi-bengi kayak gini pada ngopi, pada ngejabur, yang kalah banyak-banyak acan kayak gini ya. Jancuk kah? Oh, main again. Tuh, kenapa sih Pak? Lagi seru ke tanggung asem Kak. Main again di belum uang bablak kalau udah marah. Lagi melaku. Ini kagian. Iya Ji, iya kayak marak. Kenapa sih? Gula banyak gua apa? Kayak bapak ngeling minum kayak. Banyak apa sih Pak? Sebanyak apa baik sih manis-manis. Oh, ya wis, kayak menjekut. Mana aja sesuai orang. Nyembur lah gak banyak Pak, nanya gelasnya baik ya, taruh Bapak. Yang tua kak duit banyak gelasnya baik kan gua apa? Wis dokon ngono. Wis mana ngajeng kamar mandi gak pernah lagi mumet ya. Mau mikir apa sih Pak? Ya iyalah mumet. Dua TP wingi kena glodok, ayam ngedok 10 sing megar loro. Sorenya mati pisan. Wis ge Pak, sing sabar. Kok tipe dia tuku maning, kok ayam ngendok maning. Lebih jangan deh wis 3 tahun nganggur kak. Wingi jagone tabrak kepeda ngedok priben. Wis Pak, sing sabar baik. Mana tiknya nggak pakai tak bejiti. Ya bang kene ketong sing lara. Iya Pak, iya. Iya. Tong ai sing nggo obat anti nyamuk apa ya sing oleh-oleh sing awak karena apa? Oh, singgo ai obat anti lamuk ya Pak. Iya kayak mana tuh kuna. Ini duitnya. Tuh kayak dua cici kak. Ah, sisi lepong. Ya Pak, pengen tuku anti nyamuk kayak. Ya wis mana aja sesuai. Bukan bapaknya kekurangan darah cokot di lamu. Ya wis. Jadi, warungnya tutup. Lah, balik maning.